Pamiarsa Desa Wisata ring Kabupaten Tabanan kawentenane nyincap warsene mangkin. Kali desa maling ngranjing status desa wisata risampun negepin prasyarat pemekasnyane potensi kawasan dados genah wisata. Kepala Dinas Pariwisata Tabanan Ana Agung Ngurah Satria Tenaye Mausang ring warsa kali tali 3 likur mangkin desa Berban ring kecamatan Slemadeg Timur miwah desa Selan Bawa ring kecamatan Marga munggah dados desa wisata. Melarap pawohan inucap rauhne mangkin ring Kabupaten Tabanan wenten likur desa wisata sane kawentenan 133 desa. Kali desa inucap dados desa wisata santukan medue potensi inggih punika wisata jogging trek miwah segara. Desa wisata ring Kabupaten Tabanan akehang munggah dados desa wisata rintisan tur berkembang. Selanturnyane desa wisata sanes sampun mas status maju. Wantah desa wisata Pinge miwah desa wisata Jatluih. Lianan punika Sekretaris Pengayah Pengelola Desa Wisata Pinge Iwayan Dibio Mausang risampun pandemi COVID-19 kahanan desa wisata sanes sampun kebawas maju inusap sayan ngelimba. Ini unucap nyihnayang kahanan pengerau wisatawan dawak mei warsa kalih tali kalih likur. Nanging kawentenannyane durung sidem mesai. Sareng wilangan pengerau wisatawan sedurung pandemi. Sedurung pandemi pengerau anggraup side kantos 150 diri. Nanging ring tepengin mangkin wantah 6 dasa diri. Pengerau ke desa Pinge akehnyane wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara ke kantenan Akide. Duaning asa punike pai ketandane sayan rajek ngelaksanayang penataan kawasan. Salami puniki tios kaluwihin desa sane kanton asri tur alami. Desa wisata Pinge taler nyiagayang program tinggal di desa majeng wisatawan. Program nyarengan wisatawan maswagina ring desa salami kalih kantos 3 rahina. Wisatawan sida melajahin budaya sepisanan nyarengin kauripan kerama desane. Program inyucap kekantenan ngedautin manah wisatawan. Bisnis Bali ngunding ayang.